Kasorkar kelade pen ailat no ikali kamai bekan yok kamai no nilai sin steo kenang makiru ken yok langi kahok ban yam ban pendap ya kayeng kesem ong MLA Shillong West ba mandorap sang dak bakular ba kini kajing ikali kamai un sepos nguru is suka jela na kaliang MLA ne ka step dotorik ula sam ro kusong pisa sakamba as bangur kinya kali kamai ba sikitu gi buju song hit kontot tim ki badai nak sedang luar mo prem ban moba Nalo kata lo pentip ru bawa hatin beladap an penpai ki marba mardi mantapat ubuk thong pada rap itu ki bakendu jenge kentuk ngaduk ki babalaying brio nolor ki we Oi ngapit dah. Ngapit jingke macam apa ni kang dau. Ndai kang mesti tak sudah. Ndai babun. Buti nong belas ni, buti nong teri bentar, buti dia tu berkamai itu kelak tak lagi. Dengan bantu masih ni kena ka lah. Một ông là đất bình thường mát vào, có những ngầm cắt đâu còn ai nó cắt được pisa cắt tu cắt cắt bằng là buộc. Vì như lai tao biết thì những ông ai nó chấm bớt rồi, driver taksi, driver sumo, nông trade chúng ta, chứ bao giờ cầm hộp, cái gì. Vì như lai tao biết cũng ada jalan pak một rok rồi. Dekat nanti chúng ta ngăn lịch taksi cũng mau ba, ai driver taksi mau ba, nang makiru juga di motor lah. Nanti disuruh nak 3 hari setu balik nak ajar. Nada ilong tinggal punya sorry. Nei baru bol cuma modal lang di bawah. Agno jenge upload ni dah. Kalau bolong dia nanti dah sistem dia. Itu emergency. Mungkin siapa akan upload ni dah. Nama malai, nama siapa? Kajin kamay tak kelas ekonomi. Ini pun ke pengalaman deh. Kalau dia ikut pengalaman ai, nambah. Ini kita juga ilah ai hidup doy. Ya kalau ni macam ni. Pengalaman semua yang nada. Kalau ni itu driver. Siapa dia kalau emergency kalau tidak itu ni. Penting sebab employment ai kajin yang nak dia kena kiri. Dengan nongpynthoh kamu bagi orang kira bagi frame kesukaan ailat no kita akan beli bercak kamai aktif lagi video kini kita bu di frame nak apa di begini ibu bagi frame kesukaan tempat air sekarang konten di frame di nang menilai perhat lagi bagi kita no aktif balak mestinya no aktif lagi unjuru Government of India kalau pelai satu perusahaan pelai ada menerikan dan itu government satu tu, betul satu tu, kan I how free, kan benar. Ini perlu dibuat perusahaan. Yang itu kilongian di bawah kan perusahaan ini benar. Nama dia how rambut sementara hidup perusahaan penjara hukum. Kamu bahkan di benar kan Menteri, kan tak ini video.